Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Turning the symbol. Latest episode. Umayeni akekho kuyahanjwa kuyaphuma njengomndeni kuneyindaba ezivelayo ngapha ukuthi bayahamba uMakhwela yena uyeza. Hawe kaze yazi ngiyacabanga bazothini bebuya le befica sekukhona uMakhwela eMzumba phela asakatholi la angithi abasalandelisa into abayenzayo. uMakhwela ngithi selotsholiwe asitholanga la umseleke setshela khona amanye amakhosikazi. uMakhwela futhi sekhulelwe asitholanga la bechazelwa khona abanye ukuthi hayibo into ke seyiserious ngempela. Bazothini bebuya lena nangu uMakhwela usekhona endlini enkulu futhi uthi yena uready khona uzoshawa efika nje sefuna ukuba ready for impi uzwe ngobani ukuthi bafuna ukulwa naye eseze be ready. Khona manje ephawula ngamakhosikazi angakawaboni ewabingelele kodwa mayesebuza imibuzo uyaphawula. Hayi ekhayizini nina ama-2K anespeed esinye mase futhi nasekukhulumeni awasathuli ngoba phela manje yena into yakhe ukuthi eMzumba akakahlali ngisho usuku olulodwa. Into ukuthi kukanjani ngabe vele ethi angazi ngizobona khona. Hayi se-ready. Yabona ukuthi into idalwa yini? Ubaba maselala ngali emahhotela ukhuluma indaba ezirong. Phela naku kuthiwe abamniki ithuba bazobona ukuthi uhlakaniphile. Kanjani? Ikuphi lokhu kuhlakanipha? Ukuhlakanipha kwakhe lezi zinto ayicelayo. Ngiyaxolisa guys. Phela thina uMakhwela simaze efika nje ngoba efika. Amakhosikazi lawo sesiwabona isikhathi eside zaze senza ukuthi asebenzaphi sabona izinto eziningi. Manje yena nje ukhona ngoba esaphuma kubo ezongena usazulazula nje siphaki kodwa sekuthiwa abamnika ithuba ukuze bebone ukuthi uhlakaniphile ukunobani, uhlakaniphe futhi ngani. Kanti le-episode yokuqala siqala ukumbona ngengubo egreen kwavela khona ukuthi uhlakaniphe kakhulu noma isingisi lesi abangasikhulumi-ke njengaye sekuzothi uhlakaniphile yiso lesi singisi akathi umseleke ucima ungasasikhulumi isingisi yikho ukuhlakanipha kwakhe ngoba phela esakhe isingisi akangasifuni. Amanye amakhosikazi asikaze simuze umseleke wakhuza ethi awayeke ukukhuluma isingisi. Mina ngiyithathi-ke serious leyo nto ukuthi ma ulimi ulushelela kwisingisi mase kuthiwa uhlakaniphile. Hayi ngoba nginomona njalo guys ukuthi yonke into isho nge-English ungayisho noma ngayiphi language izakale kube imessage efanayo. Yes khona kunakho ukuthi uzimiselile kwiclass le-English yikho uyikhuluma wena ungakinyeki ungafuni nokuphuza amanzi uyikhulume nje ushelele kodwa imessage ayishintshi mase translate so sayinto efanayo. Haw my man usehlakaniphile kunabanye. Hayi ke baba yini guys. Mina ngibona ukuthi bazofika uMakhwela sengenile esihlala eMzumba besaxabana ngale bebanga ukuthi uSineyo sethini wathini uMakhwela nomamkhulu belungisa indlu. Hey